Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya timtay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ni Adelfa ti mawawag. Kumusta nga ton? Hello? Intorturat ko ti mawag ka na kayo, sir. Agyaman ang launay iti impayo at tulong para iti pan naka-hospital ko. Awalan yaman na. Basit laba nagdayay. Nagsarita kay samot ka ni Honesto. Naidanon na lakid din, tibilin ko. Agpaimbagak pa, sir. Amir, Sige, sir. Bye. asino ti kasarsaritam iti cellphone mo? Amangan lo sa baliman ang tipanunutam ni Adel Padayjay. Siguradwam lang, dayta. Margot, amangan no nalipata mo no sa dino tayan tayo. Saan mo adadailen ti konsentrasyon ko? Ikon kondisyon ko ti bagik iti paragmi-meeting mi. Talagaan ni Adel Padayjay. Apay ko mga awagan na ka? Saan mo nga empleyado iti kumpanya? Saan ka di? Nagbakasyon laeng. Isa pinadamag ko kani Honesto. No interesado pa yung trabaho iti kumpanya. Mapagisumot din ang nadisgrasya. Saan ka ba't kiti nga agul-ulbot iti langam? Imawag, taimpeksa na ti panagyaman na. Gapo iti tulong nga impay ko idikan ko na. Sige, no isuti ko na. Awan matla ti aramida kun ditoy. Agpaytulnugak laangan kini Benji. Nakaturog gayam ni Ama. Sana nang nagtipan nakisaritak ka ni Sir Amir. Awawagan nak ni Mama. Hello? Damin ano ngay nawagak ti cellphone mo? Busy ti linya, Madelfa. Asino tinawagam? Mamang, ni Camille. Nalagip ko ang kumustaan. Nakaturog namin ni Amang kat awan kasarsaritak. Kat apay ni siya nag? Gimatang iti agas iti butika ti sangot ti ospital, Mamang. Awan ngamin magatang iti butika dito yung ospital. Ada kayo pa dita resort, Mamang? Wan. Madamdama pa'y nga agawin ak. Uray tadamat ni siya nang magbantay kan ka. Among ka di. Anda ng bastos kanya kitay. Anya? Aglang nangabak ng dayjay. Amamon samot ni Honesto. Nagkita kayo gayam ka ni Honesto? Wan. Ingam saan kami ang nakapagsarita na imbag. Gapo iti dayjay, a babae. Napintas nga nakalas ti ugali na. Ha? Saan nga taan ni Lisbeth Dayjay? Naimbag ta nakita ka manong Benji. Agpakpaka doon ni Marit yung agdigos iti swimming pool. Madamamat kami na namang meeting ni Mr. Garcia. Kaya't yung bantayan kayo, Ma'am Lisbeth? Well, ang mga nagbata da kiti sakak. Tiyakon kaya ta maulit idandanipan na kalmas ko iti baypay. At ako matlagayam dito'y Benji. Madaman ti panaki-meeting ni Amir. Awan matla aramida, itulnog na kon. Hep, hep, hep. Sana mabali na panahon na kami ni Manong Benji, Tita Margot. Bantayan na kami kini Marit yung agdigos. Taapay? Aywan gayam. Ang mga numalmas ka. Among katitaglangoy, Benji? Amukmut basit, Madam. Agawid aklat tangarudan. Bareng ada lumabas at taksi. Napintas ti negosyong inlungalong ni Honesto kakadwa. Saan ang panang kompetensya karag iti babasit ang negosyante iti kabukbukunan na produkto iti dahi lugar. Makatulong tayo pa'y karakwada. Malaksid ada tayo di manggatang karag iti produkto na. Mabalin pa ya pautangan tayo da. Palubusan tayo. Ni Honesto, ti mangilawlawagan ay bagay ti amin. Babaan dito ang napanunot ko. At dapat ang mapasaran tayo dagiti lumugar ang mangipatag iti bukod da produkto. Kat norumang ayton ti biyagda. At danton gastusan da iti panagpasyar da iti mabangon asabali pay amol. Ngam di na kahit asawan. Asaan tayo ngagpatak da iti hotel kan kondominium. Masapol na ita iti turismo.
Amin, ang nagtutulagan tayo ang negosyo, may patungpal. Nakabakbak na nga ni Sir Amir. Ngam kaslasan pa'y amap iti kinabaknang na. Saan ka simimsim iti arak itay adda tayo iti resort? Masangpatan ka kit din kag barbartag. Diyak makaturo. Iso na panunod ko ta ginumlangan. Nalpas gaya man di pa nagbi-meeting yun. Ada ka di pa'y napatag nga aramidam dito yung probinsya. Talagang sa makasubsublikan iti Manila. Nawaya ka mat nga gawin din no kayat mo. Di kan tumot la makilugan iti helikopter. Anya pa'y nga minta aramidam dito eh. At damat ni Honesto ang mangimaton iti kumpanya. Payalaan ka ka din ka ni Honesto iti plane ticket mo. Saan mo asinumbatan ti sa ludsod ko? Weno, ituloy mo ka di nga alukuyan ni Lisbeth nga ituloy na ti panagadal na dito eh. Dahil ta ka manan, lumangag na ka, agsinungpat kay tumanen. Aging kangada ka dito'y probinsya, saan ka apanawat? Lupang panunutam nga namadingan aramidag, nagbidot ka. Basta, apay ngamin, adi mo pa'y ibati ti helikopter mo. Mabalin mo mata aeroplano. Ang mga nadapa kausaran ni Honesto iti helikopter. Kasano ang mausar na? Nagsubli ako ni Manila, agawid mo ti piloto ti helikopter. Naibasa gayam tinaturog. Yung mawan pa'y mat ni Victoria. Tandali na lasay si Timalam. Impapas da nga ta tinagiiniliw nga gagayam amang. Inton makasubli ni mamang ija Australia. Pasig at trabaho man nanti masango na. Ay, saan kanto ka di mailiw ken ko anak? Uray agsubli ko man ija Australia. Adelfa. Kas itay, jak na sumbatan na dagos ti awag na. Sabali dagos ti inatap na. Ibaglakit din, tasaan ang nagbayag ti panagsarita mi ka ni Sir Amir. Ay, mawag gayam takin ko kwa iti kumpanya pagtrabaho. Siyak ti mawag kan kwa na amang. Nagyaman ak kan kwa na. Ay, nasaya. Ha? Ay, Adelfa, adan ni Mamang Mau. Nabayag kayo ka din, Tatang? Itay pailal daw nga daag rin daw. Nakita kami ngamin kun siya na ang kimuyog akong kengkuan na di pa nagsubli na dito yung ospital. Namuna ta na ba no, Tatang? Kabalan nyo katitiag puya tamang bantay kini Adelfa? Oray ta na ba titurog ko ay kabala ka. No masapol mo tinanagawid ka. Langayo tinabannog ngagpay sumamang. Kaasi kayo mat. Uray ta nag-enjoy kayo. Inton makasubli ako ni Jabrod. Sa balin tumanan abannog. Nakasari tayo ka diti, doktor? Ay, uwan mamang. Maturog ni amang itay dimteng ti doktor. Mabalin ko kanon ti rumor dito'y ospital. Inton maminsan nga aldaw kanon. Nasayat nga ron kasta. Makita kat. Nasalon at kang agpaison. Nasamay nga min dagiti tumarik nga agas mamang. Kan makapanganak nga minan na naimbang. O sige. Baliwan tanto lang nga rin dagsarita inton bigat. Tatang, mapanakon. Rumuarak lang ko ma. Ngam na malmalo ti si Bubo Kalabaki. Ay, nabanog ka naglanglangoy iti swimming pool. Nintumat nga men marityo. Awan pa nakaumuma na. Kasla pa'y nagtulag ka ni Mr. Garcia nga ag-overnight iti resort. Hanggang nakapagtutulag na kaya man kadagiti kakatwa na negosyante iti papanan. Di Tita Marcot lang tinadlaw ka simra kiti kwarto na. Ang mga noda man ni Daddy ti roof deck. Katwa na nga ta ni Manong Honesto. Kunak lang arudan na dyak kayat. Agpilit kayo pailaan. Inistoryayo pa'y gayam kini Manong Honesto.
Napagsaritaan mi lang, but gaputan nagtutulagan mi kada Mr. Garcia. Nga irugi mi adagos, ti plan-planuan mi a negosyo. Kaya't yung agbayag kayo pa dito Ilocos, barang maalukoy ta. Hagsubli tayo nga di Manila. Imay kayo dito probinsya. Agpada kayo ba't ka ni Margot ang makaawawid. Isong agpuyo kayo malangan. Nya kayo takakuyog di dyan tao. At dapat napatig nga ramidak dito probinsya. Mabit man lang, Daddy. Asino ka diti pa kaigawidan yung launay? Ni ka di Adelfa? No, mabalinan ni Adelfa ti Romuar inton bigat. Umayak to iti ospital inton malam. Uray saanan tatang, at damat ni siya nang akaduak. Ay mayat mo lang, ano ada lalaki akaduayaw. Amang yawid kanya Adelfa. At damat ni Viner. Iso ha. Apay akas tati panangkita yung kanyak tatang. Ang mga noan niya ti pampanunotan niyo, may panggap kada kami kani Viner. Malakip ko lakit nga rot niya honesto. Apay ni honesto. Ewan malagip ko. Na istorya na Adelfa, nagkita kayo kan honesto. Well, kat nagbastos da dya babaya nakita kichay. Kapungata ta anak ti Baknang. Determinado ni Sir Amir iti insingasing ko ang negosyo. Dahil tinadlaw ko kenkwa na idirabi Benji. Mabayag pa yung harod ni Sir Amir dito'y probinsya, sir. Dahil lang di dyan mo. Pampanunutan na mat dagiti negosyo na iya Manila. Ada kami mat ni Mr. Garcia nga agtulag no kas pangarikan. Ad-adda na makumikom ka, Sir Honesto. Kabaalak pa iti konak. Amangan no ibati na ka, ta katulungan ta ka. Kasapulan nakmat ni Sir Amir. Sana mabalin ang maidayo akin ko na. Napas nagsakit iti pagsarsaritaan nyo? Ha? Lisbeth? Oh? Apay akas iti pinangkitam kanyak, Sir Honesto. Bueno, siya ka diti pagsarsaritaan nyo? Saan asi ka, Lisbeth? May ipapanday ito iti negosyo kaya't ni Sir Amir ang may patungpal. Amo nga da na istorya ni Daddy kan ka. Kanapay nga rin nakasta ti panangkitam kanyak. Ha? Napintas ka ngamin iti dayta akawas mo. Talaga? Oh, thank you, Manang Honesto. Ayun kayam, kinuna ni Daddy. Nung manugot ka no, adito'y probinsya ti pagtuluyak nga gadal, tulungan ka amang imatun iti negosyo? May ramaraman ka pa ya kagura ni Lisbeth Honesto. No pa'y saan ko maarumbang. No apay na istoryak pa'y lang kenkwana. No manugot ka no nga agadal diti probinsya, kaduak ka no amang imaton iti kumpanya, sir. Naibagak iti dayta kenkwana. Ngam, kaslawan interes na iti negosyo. Masursuro na, sir. Amangan no sikat ti makaalukoy kenkwana. Ha? Mabalin lang ta, sir. Nulakit saan nagumura ni Lisbeth. Ala, bayamon. Diyak kayat amay ramaraman ka, iti kinasuplada ti anak ko. No saan na kayat, diyak mabalin apilitan. Idi ko mapailang kalman nga istorya kada kayo dayta amang. Panat ko nak, ni Lisbeth lakit di dayjay. Ay, tiyakin ko ko iti kumpanya di kayat mo asawan. Kasta ngagpaiso amang. Talagang awan babain dayjay. Uray dagiti empleyado ti kumpanya. Supladaan na ida. Kasta nagiti bak na nga dadoma. Ay, mabalin na napanuinuyan na. Kasla saan ati inana ti kadendel na na ama. Ay, kaslagpada kayo nga ro diti kasasada. Iti lang nagdumaan niyo. Sa tayo ko man napagsaritaan day ta amang.
Nagasgasat pa'y laang ni Lisbeth. Ngam, urajak na riingan ti amak. Kan di makalak nga dayo iti dan na ni mamang. Napadakkel dakmet ang nasayaan. Amok da ita plano ni Amir, honesto. Saan na akayat ang makibiang? Nasaya at mo't na mapanunot ni Lisbeth. Nga ituloy na panagadal na dito eh. Kas ko na ni Sir Amir, tulungan na kamangimaton iti kumpanya, ma'am. Dahil jay akinasuplada na. Ang mga noado ti agikat nga empleyado. Ma'am. Adang ni Lisbeth. Talaga lang, Tita Margot. Iramraman niyo pa ni Manong Honesto. Kasi kamat Manong Honesto. May mayat kamat. Lisbeth, awan dakis na iti singasing ni Sir Amir. No kung maamanugot ka dituyin ti pangituluyam iti panagadal mo, matulungan na kamangimaton iti kumpanya. Kita, ni honesto pa yan ti mangibagbaga iti daita. Di mo pa'y kaya? Kanayon kayo nga kita kini honesto. Ha? Kat, anya ti kayat mo asawan iti daita, Tita Margot? Saan nakman ni padpadakan ka? Kayat mo tatong-patongpaan ka sige matang ni Manong Honesto, ha? Lisbeth, saan mo nga aramidan dayta? Umay ka. Di nagsakitan! Si kantupay ditong paak! Ha? Jack ugali tagilimlima ditipod nung ugali Manong Honesto. Ita kayon! Naisip kayo, ay! Pastos data, Elizabeth. Dagdagan pa ni honesto. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabwisit ang launahin kini Tita Margot, Dad. Uri ni Manong Honesto. Pagtutulagan, Dak? Ano ti kayat mo asawan iti dayta? Ni mismo ang Manong Honesto tinangibaga ano kutak nga ituloy ko ti panagadal ko dito probinsya. Matulungan ka mangimaton iti kumpanya. Dayta mo ti imbagakken ka idi. Kat niya mat Tita Margot. Imbaga na kanyak. Adya ka no ba'y kaya? Takto ka na yun kami nga kita kini Manong Honesto. Aniya? Amulakit din ni Tita Margot. Nga da pa naggusto kanyak ni Manong Honesto. Ang mga nagbidot kay ti dayta pampanunutem. Dag, napintasa. Anak tibak nang. Kan anya pa ti amuyo? Nung adda sa bali ang pagtultulagan da. Anya kumamat ti sa balya pagtultulagan da. Mabalin mo ti masapa arumwari ti ospital inton bika. Nasayat lang unay, mamang. Ijay ton balay nga ituloy ko ti agpaimbag. Kan napigsaak matan. Inton maminsan. Agan anad kanton na po. Wan, tani, nairamraman pa yan anataktak ni tatang kadang iti uprana. Akasam, numanungal daw mo dito ospital. Nabaybayan nanti farm. Mamang, ada ko makindawag kada kayo. Mabalin nga ijay farm nga agnaadak to kabayatan ti panagpaimbag ko. Anya? Ay, mayat mat nga agbaysaw. Presko ijay. Umanay tayo iti balay ko ijay. Engim nasib nga titirabi atawan ba't korente? Alasan na bali tatang. Gumatang akto iti solar light. Iti kasta. Naranyak iti rabi Agyaman aklaunay, mamang. Mayat apagpaimbagan ijay ta presko ti aglawlaw. Kayat nga ni mamang ti agnad iti kalapaw ijay farm. Balay kit di dayjayan at pinalawan ni amang. May sapay apang panunutag. No maimbaganak lakit din. Agsubli ako man iti trabaho. Makaammo ditan no agungat ni mamang kanyak. Nagpulong ni Elizabeth kanyak, honesto. Si kalakuman ti mangawat iti ugali na. Awan na nyaman na, sir. Nimot ngamin Margot. Indon namin saan ka na makiraman. Saan na nagustuhan ti imbagak?
Ano ituloy na ti panagadal na dito Dua kami ang mga maton iti kumpanya. Saan ngamin nga agasam iti negosyo? Kaya't nakano, tagbalin nga abogada. Tidakas na. Sana may naig iti kinaabogada, ti kurso na. Mabalin na tamat, sir. Bagay ni Lisbeth ti agbalin nga abogado. Panagkitak, masirib ni Lisbeth. Imala ka na kayo. Pailan na ililiwag ti sakit tinakan ko. Nagpastos ni Lisbeth. Tungpa-tungpaan na kanong iti imatang ni Honesto. Ila nagbainan. Imbagak ngamin ken kaidin asan kan amakibiyang pay. Ngamrumbang ka di nga isawag na dayjay. Talaga natangsit ni Lisbeth. Sana mabain ang mga parang iti pudno nga ugali na. Kanunungan ta anak mo. Di mo lang matubngaran tinaalas nga ugali na. Na lumamaya ka makisarsaritakin ka, Margot. Ngam no jak makapagtepel. Anya, taramidam? Saan kong ibagbagakin ka? Damagak man. Naibagang amin ni Lisbeth nga da kano pagtultulagan nyo kanya Honesto. Anya kumamat? Amang na masipsiputan na. Kinasaritam ka din ni Honesto? Wan. Ngam jak di na maglaytakin ko na. May salang, ti ibala agkukin ka, Margot. Saan mo nga iduron ni Lisbeth ka ni Honesto? No, kas pangariga, nagginusto da. Saan mo nga mo, no ada pa nagkursunada ni Lisbeth kini Honesto? Guwapo ni Honesto. Masirip. Dahil talaan, saan amay bagay ni Honesto kan kuana? Isardang mo raitan. Ulitak, ha? Nasaysaya at no saan ka na makibiyang. Na kami laang kan Elizabeth nagsarita may papan iti daytoy. Nawatam? Sige, no dahi tati ko na. Naman lang Talagang awan ti pa kay tuturayak kini ami. Ni Lisbeth lata ti kanunungan na. Ma'am Lisbeth, apay? Nasayang ka diti pa naturog mo, Manong Benji? Saan ma'am? Pampanunutak nga rod, no agawid aki di balay. Jak nakapagpakada kini Sir Amir. Tauray umianak ko maijay. No kayat mo ti agawid, siyak nung timaga mo kini Daddy. Nga may tulnog na ka mo na. Ha? Rabiin ma'am, rumor ka pailaan? Agtungpal ka kanya. Amang ano agtungpal ka manan iti pag-iinuman. Kasi di na minsan. Inong tanak ni Sir Amir. No apay ajak nga imbagakin ko na. Mabutang ka kini Daddy? Pagtalkan na klaunay. Idila nga napadasak tinaungtan. Sa aglibas ka manan arumwar? Agtungpal ka kanya kung ano saan. Nung babae na nalakalaan may pamuspusak ti pan nakaikat mo iti trabaho. Anya ti aramidam? Apay nga magagan ka. Agbabawi kan tulaan, Manong Benji. Maluksawak laon. Diyak ulos maikalintigat ti bagig. Uray matitar aramida ni Lisbeth. Kanungan latta niya. No apay ngamin nga iso tinakidin na ak. Gapo ka di, tabak na. Ti amok idi. No adu ti kwartak. Maaramid ko amin akayat ko. Nakaro dayjay Elizabeth. Awan ti amok. No kasano ang mabalis ko. Mr. Honesto, umawawag. Agpadan na mamangkan amang amat maturong. Sapay ko matasanda malukang. Hello? Hello, Adelfa. Nasinga ka diti pa naturog mo?
Siriringak pa lang, sir. Daamang kan mamang timat maturugan. Diyak ka muna pa, diyak makaturog. Magagaranak nga tatarumwara ko nintun bigat. Nagsaya ate no kasta, Adelfa. Noon, sir. Agpaimbagak tupay. Kinidaw ko ni mama nga ijay farm ti pag naadak tupay laang. Kayat ko di agpa siya rin, Jai. Sige nga, Rodan. Paturog ka, tapos saan ka mapuyatan. Bye. Bye, sir. Nagkaraw ni mama. Amang ano nang nagnati pa nagsarita may ni Sir Honesto. Ikidam ko na. Aging tuturog ak. Agungat lakit din no maamuan na nga imawag manan ni Sir Honesto kanya. Idi kalman ko mapailang empumpen dagiti na itugot iti ospital at kagamitan nyo. Siya kundi makamangor na Victoria. Wala mo pang kagbayadan. Madamdama pa nga aglukat ti pagbayadan tatang. Huh? Alag ti tinulong tayo na mangisimpa ka dagiti karkaran. Kat, agdiretso tayo ka DJ Farm, Adelfa? Da kayo, mamang. Siyempre dumagas tayo pa yung balaya. Uri itong malaman na mapantayo yung talo na pa'y tugot-tugot tayo na kita. Mabalin matlat na amang. Tinapatag kanyak. Makaawid akon. Naglibas ka manan arimor idirabi. Dahil siya mo't Benji. Daddy, please. Saan yun namang taniman ng Benji? Tapinilit ko amang kuyog kanyak, iti bar. Binutbutin ko ngamin. Ano saan nga tungkol kanyak? Ipamuspusak di pa nangikatyokan ko na kas driver yo. Amo, masaan ko akabalan nga ramidan na ita? Awan mo ti saan ko akabalan, Dad. Tanaturturay ka payngam siya? Kas pangarigan, Dad. Pagparanag a pinilit nak ni Manong Benji ngayon sirrak iti kwarto na. Kat inaramid na ti kayat na. Saan yung nga tanga ikat na? Lisbeth. Amangan nga tanong mapatayo pa'y. Saan ak kriminal? Kan saan ama aramid ni Benji na ita? Okay. Saan na maramid? Kan? Saan kumat ngay palubos? Tibang bagakada kayo. Awan ti jak kabailan nga ramidan. Uray pa ino agparbuak iti saan to ang mapasama. Rabiin, hindi nalagip kong awagan ni Adelfa, Benji. Diyak namin makaturog. Rumwar ka nun iti ospitalita. Nasaya at nunananayin ang nagimbag, Sir Honesto. Ije ka nun farm ti panangituloy ng agpaimbag. Kaya't naibagakken ko na. Akayat ko di mapanijay. Amom ka dino sa dino ti farm da? Diya ka mo. Awan pwede ya idi pimanawak iti lugar mi. Amang ano nakagatang ni mamang na iti daga. Kat pinagbalin a farm ni Ama Dinong. Mabalin na kasta. Malagip ko iti lugar mi iti Quezon. Asidag kami iti kabambantayan. Mailiwak lang arod iti pamilyak. Nabayag siguro, sir. Asaan kaya nagawit? Sipod nakigasang-gasa tak iti syudad. Manmanon nga agawidak, Benji. Iti cellphone ko. Hello, Camille. Nakaawag ka man? Wan kayam. Rumor ka nun ni Adelfa iti ospital itang aldaw. Ni Benji? Sige tayo bagak. Benji. Papayaban na ka ni Sir Amir iti opisina na. Sige, sir. Nagasat ka launay. Kadagupan yung amin nga empleyado, si ka lang tinakastrak, iti pribado a kwarto iti pisina. Naglawas, sir. Kasla may isa, balay. Punot ako na. Ada salas, kan kusina na. Adamat kwarto a pagdurugan. Sige, pagtimpla ka iti kapem. Agyaman naklangan, sir. Sana ka makakapkapi. Amok no anya tinggi, nangayaban nyo kanyak. Amangan no adangag nervyos kang paiso ng kape ka. Benji,
Kinasarita ka din. Saan ka di? Pinilit nak kan binutbutong nak ni Ma'am Lisbeth, sir. Ipamuspusan na kano nga ikatan nak iti trabaho. Takrot ka gayam. Kasla saan ka lalaki? Di mo ka baalan nga ilaban tinobyam no saan da ka akayat dagiti dadakkel na. Anak yun ni Ma'am Lisbeth, sir. Ad-adalakit di akanunungan nyo. Puno na ita. Ngam. Saan nga amin nagundaway? Ngam tibidot ni Lisbeth. Imbaga na kanyak. No kasano abinutbuteng na ka. Ket ambok maten ti saksakbaya. Sir. Saan mo nga amuan? Tilang may bagak. Amumon tiyar araminam. Uwan, sir. Sige. No kahit mulat ang kape ka. Naturay ni Sir Amir. Na diplomasya ang makisarita. Anya nga tati imbaga ni Ma'am Lisbeth kini Sir Amir. Nakasangpot tayo matlangan. Mailiw akong dito'y balay. Ay, apay adi ka nagdiretso di kwarto, Madelfa. Agtugtugawak pa lang dito'y sofa, amang. Sige, mapana ko niti kwartok. Abrotek ti panakapanog kan panakapuyat ko. Nagrarabaw ti turok ko iti rabi. Kas lang amin dadananghag ko nagsasarita. Ay, ala, mapangkangarudan, Victoria. Diya mo, no tagtagain na po nararapa po lang da ijay. O sige. Amang, imawag ni Sir Honesto iti rabi. Nangagsamat ni mamang tinagsaritaan mi. Bayam latan. Hindi na mo tamo. Mga ano tagtagainip na ka no. O di, bayam. No, nangag na kayo kuma. Ay, sana na nga yung pasagid ha. Inungtan na kapay ka di amumot ni mamang mong. Awan lakit ungat nga ungat. Isura naglaka bumakit. Madin sakit itibigbigat mo, Lisbeth. Naladaw ka, anak ka rin. Saan mo pa napupuutan ti iruruan ni Maricho? Nasakit nga ta tinakam na kanyak ta jack in kuyog iti rabi. Anya, Tita Margot. Siyak ti kinanunungan ni Daddy. San ka di? Buwan, nangabakan? Sika, tinadadaal tidigat na Tita Margot. Kaputa uray kitkitaan ni Daddy. No siyak ti mapagpungtot mo. Tumpaan kan ipungot-pungot ka. Lisbeth, mabaling ka di saan tapay ngagsinumpat itangal daw? Sikamat nga min, timang parparnuay ti problema. Saan na ka maawatan? Ni Honesto tinangibaga, amatulungam amangimaton iti kumpanya, no dito nga ituloy mo tagada. Kat? Kay mo mat no kasta ti mapasama? San ka di, ha? San kan tungagbaligi ti daka sa panggap mo, Tita Margot? Awan ti daka sa panggap ko, San ka nga bulbud pay? Ha? Daytoy ti bagakan ka, ha? Agalwad ka ni Daddy. Daytoy kat nga tanti pagsinaan nyo. Amom ka di, anang nagkuidi nga adak kasarsarita ni Daddy ti cellphone? May panggap kadagiti nakalam mga balitok ni Mr. De Los Reyes? Amom data abana? Nang nagkumarod. Adak kasarsarita na iti cellphone na, Tita Margot. Kat ni Kristalin laang, ti mabalin a pagrangtayan ni Daddy. Tapno maagaw na dagijay a palitok nila kay Sigmundo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapanunot ni Lisbeth pang palis na kanyak. Amangan nupod no. Naagom ni Amir. Saan amap-map nag-iti kinabak na? Mabiit lang. At tangata na ibagbaga ni Benchi kini Lisbeth.
no makadanon daytoy kini Amir. Delikado ak. Day talaki di panggapuan na amang isukat kanyak iti sa bali a babae. Saan ang mabalin daytoy? Masapul ang makasaritak ni Benji. Adayo pa iti eleksyon, ngamlay tan ti pagsarsaritaan tayo. Kas nakunakon ken ka iti na udi a panagsarita ta Attorney Montano na asidega kadang iti politiko. Ngam, jak kayat ni makipyang iti day taabanag. Well, ti may panggap kadang iti balitok nila kayo Sigmundo. Pudnumot kat diti kunam, dakkel ti may tulong iti ekonomiya dayjay. Pagkat katawaan na katurne, adayon sa mapasamak na ita. Manulaing titawan ni Crystalline. Ubing unay ti day taabanag. Kan pasig alang ay ti aday ti panunot na. Ang mga noon pa iti panunot na ti makinobyo. Sige, attorney. Bye. Oh. Agara pa apak manen ang makalagip. Iti kinapusaksak ni Crystalline. Nagpintas kayon, mamang? Bagay yun ay takawasyo. Papanan nyo ka di? Agpakuyog ak ni Vener nga gatang iti mall kadag iti masapsapul tayo. Dagiti itugot tayo iti farm. Saan kayo kanina mangal daw, mamang? Dandanin san makaluto ni Manang Sianang. Ijay ton mall mangal daw kami. Itulnog na kayo laag ka ni Vener ijay farm. Subyan kayon tulaangan inton bika. Da kayo, mamang, no saan yung amaanusan ti umyan? Dahil siguro ni Vener. O sige, mapan kami, ha? Gumatag kami pa'y kaya iti solar light. Nabayagan na jak na sarungkaran ni Nanang, Sir Honesto. Agpakadak to kini Sir Amir, inton madamdama. Mabalin siguro asumurotak kan ka, Benji. Amangan no, amo ni Nanang mo ti farm da Adelpha. Ijay na kanong ituloy ti agpaimbag. Damagan tanto, Sir. No kumuyog ka kanyak. Masapol ang maitulnog kung tupay ni Sir Amir. Awan problema. Kasano? Kasta lang arudan titulag? Tuigid ti baybay ti pagpasyaran ta. Tapno awan ti makasinga iti panagsarita ta, Benji. Jak kayat nga adama kang ngag iti amin. Tinungpal mo pa di matlaang ti bilin ko. Amasapol adi maamuan daytoy ni Amir. Uwan, ma'am. Nanumuak lang. Ngam amok atak daran ti sahok. Jak kayat ti madrama nga estilom ang makisarita, Benji. Corny. Pragkaag. Amom ang nagsubang kami maning kini Lisbeth. Kat imparu pa na nga amo na kanuno anya tinagtutulagan tayo kada Honesto. Kasano anaamon na dayta? Diyak mo, ang mga no nagsaritaan nyo kini Honesto, dagiti imbagat kada kayo kat nanggam na. Ipudnok kada kayo, ma'am. Nagsaritaan mi kini Honesto ti amin. Ngam saan mi amaawatan no anya talaga ti kayat mo mapasamak. Ngam sigurado ak, nga awan tinakangag iti nagsaritaan mi. Siguradwam lang dayta, Benji. Deta ka di lang ti ibagam, ma'am. Numabalin. Saan ta ko mga agbayag na agsarita? Ang mga numakadlaw ni sir. When numapan mi Ma'am Lisbeth ejay opisina kat sapulan na. Saan ka gumanat? Naka-order ako ni iti kanenta. Benji. Sino tinasaysaya at ti ugali na kada kami kini Lisbeth? Nasingpat ni Ma'am Lisbeth kanyak. Malaksid. No adda nakabasulak kinkwana. Gapu, tada kasapulan na ken ka. Ure awan basol ko kini Lisbeth.
Apaan naklata. Kat iso ti kanunungan ni Amir. Siya ti maabakan. Nibinir ti makamo amang iplastar iti solar light. Ngam kapot malaman, awan ang ti masagap na abara. Uray ta damat emergency light kan flashlight apag silaw mi. Ngam masapol nga agawid kayo matlayan nga ag-charge. Nung apay kami natitipay lang tinapili mapagpaimpakan. Naulimak ka na pariir ngamin mamang. Uray ta saan kami matngagbayag ka ni amang ditoy? Ala, Lukas ka. Talagasan ka nga umiyan dito, Victoria, anak. sublian kay tulangan inton bigat tatang. Ngamjak amo na niyan nga oras sa makaumayak. Adan to kami napatagapapanak. Uray tawan ti pagdanagan nyo kanyak mamang. Naimbagan akon. Anda pa'y matlagayam ni Benji. Kunakpan no sa rongkaran na ni nanang na. Ururayan nak sir. Bakilugan akin ko na. Itulod na kitimay sa anam amok kan nagbalin agayam kon. Kasangay na ita. Agkuyog kayo palang arod ka ni Benji at tumapunoy ti Pascal. Jak amo no kayat na sir. Umiyan ako ni Jayan tigayam ko. Inton bigatan na makasubliak dito eh. Adan sa babae agagaraam iya eh. Ha? Ay, awan sir? Awan dakas na. Basta saan lakit di nga empleyado ti kumpanya, ti Arma. Nakapanaw gaya man ni Manong Benji, Dad. Nagbayag tumat nga may nagpilpila si Marcho. Napanan na ka, no? Nagawi di balay da. Inton bigatan na makasubli. Anya? Sino nga rin ti mangimaneho kada kami? Di Manong Honesto gayam? Nakilugan ka ni Benji. At nakanudar ayan na Pascal. Anya mo din? Ang mga nada sa balya na pa na ni Manong Honesto. Awaran bibiyang mo iti dayta. Personal abiyag na dayta. Dad, anya dito may pagbagayo kanya? Awan bibiyang ko kung kunayokit din? Pudno matimbaga. Di mo ibaga. Aday ta abanag ti pangguraam kanya. Saan kayo ngagtuloy aramwar? Nakasukat kami kini Maricho, Dad. Sa bagay, amok matagbaneho? Papanan nyo? Lumapan kayo itibar. Saan kayo apalubusan? Sana mabalin ngagmaneho ka na bartag? Sige, Dad, panawan kayon. Ha? Lisbeth! Lisbeth! Saan ako ngayon taltala? Naimbaglakit din. Tadyak impakada kan Sir Amir ti susurot ko kini Benji ija lugar da. Amangan no anya ti panunutan na. Mabalin ko kumalatang irasunan akasarita ka na imbag ni Adelfa. No talaga akayat na pa'y ti agtrabaho iti kumpanya. Saan tayo pa'y nakapangrabi? Arak manan ti sangwam? Makaino magtupay nga rod ng anak ko na Mir. Napan ka di manin itibar da Lisbeth ken Maricho. Kimuyog ako malaang ng kadakwata. Sana nasaya tamakisango ka nga ginom iti anak mo. Anak mo? Le, apa nga katawa ka? Saan na kayo kabilangan ni Lisbeth? Saan ang aday ti problema? Si Kantupay amis mo nga ama na, saan na kang ipang pangat? Kasaritag to anay baginton bigat. Narwaman kadagiti aramidan na. Ala, no saan ka pa yung mabisin? Umuna ako na mga Pinanawan na ko ni Amir, tamasuron ka niya. Talaga mo, asaan na kabailan nga iturong ni Lisbeth? Nagsapan nga yung mawag ni Mamang. Amangan mo kumustaan na kami ka ni Amang. Lumunat andan sapay lang papanan na. Mamang, naibagabigat yo. Naimbaga-bigat mo mata, Delfa. Oh, kumusta kayo kini tatang itinapalabas sa rabi eh? Nasayat mat Mamang. Nasapa kami anagidda.
Naimasak tinaturog. Nalamiis ngamin. Sana kaya mamatuloy, di pa pa nakita nga agsapa. Iso nga, inton malab siguron. Nakaidak pa ilaan. Madamdaman ton nga umayak nita. Mamigat kami kumamatan. Napanpay nagtaba ni amang iti saba. Kasta ka ni? O sige karod. Kahit ko pa'y ngamin ti maturog biit. Sige, Mang. Bye. Ni amang. Apay nga tang nagdardaras. Sabtag iti daw. Ay, Adelfa. Ay, napaswangadak ni Onesto. Ay, Sigurado kayo, ani Onesto, amang? awan. Isulaki din jay. Sana nga agbadlaw. Sino ti kaduhana? Kasano natuntunan na dito eh? Agmay-may sana kita. Malaksid ano kadwana ni Benjamin. Ang rumbang kumangay muna ni Hamin. Saan nga amo ni Hamin dito'y amang? Malaksid no nagsaludsod ka ni Nana sana. Uwan nga ta. Nagpintas dati farm yo. Nagadua mo yung. Malaksid ka dagiti baka kan kalding. Agkaiwara pa'y dagiti manok kan pato. Sir Onesto, jak naman nga umay kayo dito eh. Naimbag na natuntunan niyo ti dalan niyo. Impatuldo ni Nana sanan. Sana nakasurot ni Benji. Tada ka no pagsasaritaan da ka dagiti kakabsat na. Ngem, anta kinuyog ko aman nalon nga imay dito eh. Anan niya sa tinagan na? Ay, karo ba ni Manong Ananyas, Sir Onesto? Tay talaan mo ibagan to ni Manong Ananyas ka ni Mama. Adelfa, inkarigatak ti imay. Takayat ka ang makasarita na imbag. Ito na anayan na maimbaganak. Umayak to ag-report ti dya opisina. Adan to pa nga ni Sir Amir? Dahil ti Jack maibaga. Noanyan to man ti desisyon ni Sir Amir. Ura nakasublin to ni Dya Manila. Da kamin to ti agsarita. Jack mabalin ti agbayag. Ay, mangan nusan kayo pa'y anamigat, Sir Onestao. Mangan kayo pa'y Agyaman naklangan na madinong. Jack mabalin ti agbayag. Masapol ang makasubiyak natlangan di opisina. Ay, mabit lang aron ta. Mangisagana kini bunga dagiti protas. Naimbag tulang nga saramsama may opisina buwan. Di ba gaya mo ni Benji, Amir? Awawi sa kita ya mamigat. Ngamnangan ka no ni Jebalayda. Nalipatak la adinamag. No apay asaan da nagkuyog ka ni Onesto. Saan dangag para itinapanan ni Dirabi? Abagan no agdiretson to ti opisina. Nangitugot ka di, iti pagsukatan na. Nakapag apim manaw ni Dirabi. Saan mo na problema pa dayta? Oo, nalinak sakit diti agsapay ta. Jak na puutan ti isa sang patyo kini Maricho Lisbeth. Di mo lang nga, tinabartak. Nagpasyar kami lang ka ni Maricho ti mall. Saan kami nakayat ni Maricho amapan kami ti bar. Nakapanaw gaya man ni Benji. Nakunakmat ka di itay. Ano di nak mauray kat umunang tulatan. Amangan no kasapulan ni Sir Amir. Ado mo titras ka lang mabalin ko nga arkilaan. Yun ni Sir Amir. Hello, sir? Onesto, anda ka din iti opisinam? Adak pala dito balay ti gayem ko, sir. Ang magawid akon. Umayak lag digo sa aksong rakiti opisina. Nasa papay madketing agpaiso. No, anda ka lang iti sentro. Wan gayam, sir. Imawag ni Adelfa. Nakaawidan. Inton maimbagan ka, no? Umayton ag-report dita. Tsaga mo, no, kasano ti kabayag di pa hindi ti Ilocos. No, kas pagarigan, sikantulangan, ti bakam mo. Sige, sir. Sige, inako nagdigos na, sumbrek ako dito opisina. Bye.
Sige sir, bye. Nasapot ang makalugan ako. Kababain mat kan si Nabir. Umununamot na makadano ni opisina. Ni Nana Victoria. Nakita na kon. Kasanong da ito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakadanon ka mat ito, Onesto. Kimuyo ka kini Benji di kalman, Nana. Puro raik lang tinapan nagpakarwash. Wen gayam. Anda gayam karuasan iti asideg. Kumusta gaya man ni Adelfa, Nana? Nakarwaran iti ospital. Ijay farm ti kayat na pagpaimbagan. Mapanak mo't lang ijay. Anda lang amin mapangkugatang diti tiyangke. Sige, Nana. Danunak lang ni Benji. Di Victoria mo ti sumunga Adelfa. Agmay-may samat. Sang nga tangin tulnog ni Vener. Naimbaglakit din ta nakapanawan ni Manong Onesto amang. Kasalunog danon da. Saan ta nga ta nagsabat? Ay, sarmot nga ta. Itay pa yan nakapanaw ni Onesto. Adelfa. Tata. Nangan kayon. Ay nga. Narunak di tag-deliver ti tinapay iti tiyangke. Ay, itay pa yan nakapangan kami. Napalpaanak pa yan. Masapol nga minabangan ni Adelfa itin na po itapno daras pumigsa. Kaya't ko tagdigos iti waig. Nadalos mo't lang kita nang mapagdigusan di tatatang? Ay, una nadalos. At alam ti danong tiwaig kita na nagtuntudon. Di ako nauray ni Sir Ernesto tatay, sir. Isu nga, pinanawa kon. Adumat kiti ti tricycle ang maluganan na. Itay awagak. Ada ka no pelangin di balay ti gayem la. Andan sabat balasa nga pinasyar na yan. Awan ti dakas na, sir. Barumot ni Sir Ernesto. Kunak ngaron kan ko na. Uray ag susukot ti nobya na. Saan lakit di ada kiti empleyado ti kumpanya. Napipintas na kiti empleyado ti kumpanya, sir. Di may baga nga da kurso nadam ka na ko na. Paggayan. Agkalugaran kayo ko ni Adelfa. Saan mo ka di ngay nararam? Sir. Saan? Agad adal kami pa'y langit ti high school, idi. Pimanawak ijay lugar mi. Ne, sangsangpot mo pa'y lagayam, Onesto. Nakapanawon da Benji kan Amir. Kagap-gapok pa lang iti balay ti gayem ko. Kasangin na ngamin idi kalman. Saan mo matalang nga tinabartag? Amangan no, sa bali tinakapuyatam. Sa bagay, adu tinapipintas ababalasang dito probinsya. Podno ti kanayo, madam. Ijailangan opisina. Agkakapintas dagiti empleyada. Kas kumakada Emily kan Camille. Addan asawa ni Emily, madam. Angam adda kano ije Korea. Kasta ka di? Ado, timabali na sa bali dita. Nakita kita ni Lisbeth. Sintirag mantiloka. Anya ti amo, no kursonada na ni Onesto. Nalabasa kita ni Onesto iti sango ti balay dananasan ng Adelfa. Nakita nga dakasarsaritan na iti cellphone na. Kasta ka di, mamang? Nakasaridam ka de, Victoria. Wain tatang, kimuyog ka na o kini Benji ti Rabi. Kaya dasawon, imyan ijay. Saan ko nakita ti kutsing imanoy hunata, impan na kano iti karwas. Ay, nakapanunot man nga imay dito lugar tayo. Agsarsarita kayo pailangan ka ni amang, mamang. Mapanak mang timpla iti juice.
Ay, sige nga, Rod. Kadupay lang di bunga di guyabano ita. San pa'y kiti na maagwantaan. Iswa, pailaklakog na kiti na duma ka ni padpadawat ko pa. Ila ko yung amin dagiti daduma bunga dito, tatang. O, Adelfa, yagan naktuman iti guyabano. Kaya't ko timangan iti prutas. Sige, mamang. Ada atap ko akin muyog ni Honesto kinihamin. Nanahamag na lakit ti anak arwari ni Adelfa iti ospital. Nga madadayo mo dito. Saan ka di nga mo ni nanasanang dito'y farm? Amo na? Namsan pa yan na kaumay dito ya? Iswa din na mo. Nakapanong matgaya man ni Manong Honesto, Tita Margot. Nakilugan kami kumagan-kuana. At ang sakit din na pinta sa pagpasyaran niyo, Lisbeth. Ang mga mabalinda nga ikuyog. O sige, agkukuyog tayo man pa nito opisina. Panawad na kantulatan ni Jai ni Maricho. Agsubli kami niya mall. Ijay matlagayam ti papanan nyo. Dituyak laangan. Rumwarak tulatan ngagmay-may sa ano magagatak. Mabit lang, Maricho. Awagak ni Manong Benji, tayo sa tibang maneho ti kotse. Wan kayam, Tita Margot. Saan nyo ka diyan adlaw? Boring ti pa nagsarita ta noon pag sinong batan ta. Adda ka di rumba nga pag sinong batan ta. Iti pa nagkunayo, adda nga ta. Manong Benji, awan sama ta raramidam? Umay na kami sukunan kini Maricho, ha? Itulod na kami ti may sa resort, mabalin ka na pagpapicturan. Pinanawan na ko ni Lisbeth amadamapay lang ang makisarsarita kini Benji iti cellphone. Mapandagayam kini Maricho iti resort. Talaga saan nakakakuyo? Ang umuray siya. Saan kumata pagtatak ko na? Anya ti kunana itay? Boring ka no? Naawan ti pagapaan mi. Di nalaang kinayat nga imbuksilan. Bayay aman, tairantak asutilan. Kas na kunak itay inawagan ka. Tsaka mo no kasanupay ti kabayag me di ti Ilocos. Sa makamukay ton ni Mr. Garcia. May panggap ka na kiti negosyo kaya tayo apatang deren. Agyaman na kiti panagtalak yung kanyak, sir. Ay, nangagkugaya mi tayo ti arungaing dagiti empleyado. May papaniti kinangina ti bagas. Awan ti saan anangina, sir. Isupay ang masapol tinayo na kamastrakan. Ti madlaw ko adda nareklamo na gaya di adal kan empleyado anangato ti sweldo na. Malagip kulakit nga ron tinagsaritaan mi kan ni Mr. Montemayor. May papan ka nagiti nakalim nga balitok nila kay Segundo. Ano abagas ti pakaigatangan na dyan. Imisamak pa'y, sir. Duma, sana mawawatan ti panagpampanunot ang itidaduma adi adal kan masirib. Puera de los buenos matkete Itay pa'y akayat ka akasarita, Benji. Angam na paot ti panagsarita mi kan si Ramir. Dandanidan agsubli dya Manila. Saan tayo matanay ka ni ti gundaway nga agsarita, sir? Nagadayo tinang ipatulnugan da Lisbeth kan Maricho. Inawagan nak ni Sir Amir itay nakasubli kan iti mansyon. Wingayam, sir. Natuntunam ka di matlaan ti farm? Wen, imbaga ni Mang Ananyas. Kaya't nakasaritak ni Adelfa. Ngamjak nagbayag. Liklik-likak nagdanon kami kan Nana Victoria. Ang nakita nakit din iti sangot ibalay. Di ka matla tumapugan iti wahay gapok. Ay, malamin kan samad lang agdigos dita. Amang, agner-nerbyusak pailaan.
Naimbag ta saan akimuyog kadata ni Mamang. Tapay. Nangag ko tinagsalitaan nyo ka ni Mamang. Agatap nga imay ni Onesto dito'y farm. Ay, Adelfa. Makak, amangan numakasarita na ni Manong Ananyas. Dahita nga rod kahit nga masanmod nga ta. Kanya nga minti pagkatapan na ti kastakit, nagkita damat kinunis to ti sangaw, ti balay da sanang. Dahita nga rod amang. Gaputa saan na nakita ti kotse nga inmaneho ni Manong Hamin. Kas na ko nakada kayo amang. Naan anay lakit di maimbaganak. Tsak sayangan ti gundaway adjaya ni Sir Amir ang makasubli ak iti kumpanya. Alaga na imas ti makan dito'y farm. Dahito iti kailiw ko inton makasubli tayon ijay balay kalpasan anay may bagana. Nabayagan ayak nakaraman iti lamas. Da kayo ka di tinagkalap ka dagito'y amang? Ay, saan ko kinalap? Di maway, iti sigay ko. Nalamos pa'y lagayam ti waig. Umapal to laki din ni Venerin to nistorya akan kwa na da ito'y. Damot na batay. Isuntun natin itin mo kang wana. Ayun gayam di mo tadya papanan nyo ita amalam. Adda, nga madamdama pailaan. Pumanawak to na madamdama. Ay, kat, saan kayo nga agsublay? Ay, naranyag ton dito ino subang peton di solar light. Ang mga namarabyanak ngamin iti papanak tatang. Awagan kay tulangan. Ay, Adala na patag nga ibagak ni Adelfa. sige, mga tekid din. Ay, busin tayo na tinaluto, alamas. Sanak lakit diyan nagbintot itag parparik na kanyak. Adadamanan nga kebak-kebak. Ang masapal apat tabkirak ti pakinagam ko. Amok adandanin ti panagsubli ni Mamang ija Australia. Naitantan lang ata. Gapoy ti panakadisgrasyak. Amok. Namnamaan na ang makadesisyonak. Sakbay nga agsubli iti balasiw tao. Nagpinta sa pagpapicturan dito ay. Nagdudong matimaris sa kiti sabong. At dami nagpinta sa panganan. Huwag man ni Daddy. Awis sa kaumanda dito ay kada manong Benji kan manong Onesto. Adita. Hello? Tita Margot, apay asik ka ti simungbat iti cellphone ni Daddy. Adda ka dito opisina na? Madamati pa nakimiting ni Daddy iti pribado nga opisina ta. Rimwarak lang itay. Tapi naibilin na nga awagan ni Benji tinagorderan na iti makan. Sino na iti sa kaili na? Anya kumapay tinamnamaan. Pada na ang negosyante. Kada na ilao ka may isa ababay ang negosyante matlaan. Ay, sayang. Nagpintas dito yung pagpasyaran at tapay na pintas sa panganan. Dumaamuan ni Dadim data. Ang mga naawisin na dagiti kagayan na negosyante agpasyar dita. Kaya't nansa nga agmi-meeting da pa, isakbay nga agsubli kami, J. Manila. Sige nga, Roden. Umakapan lakit eh. Kanya di ko na na? Agsublida, J. Manila? Saan kami ngagsasango kada Mr. Garcia, Margot? Nalpas kami na nagsarita kani Onesto. Ison, timakam mo. Kaano nga ron, ti pa nagsublita di Manila? Saan ko pa may baga? Kahit ko kumapaya kasarita ni Adelfa. Dad, kaano di pa nagsubliyo di Manila? Agbati kayo kadipay ka ni Marcio. Timbaga ni Tita Margot, ito nagsarita kami. Panagsubliyo ka no, di Manila. Kaya nga sa unsandak may ramraman? Anya ka kadimat, Lisbeth? Ang munggayam, dagpauyo.
Malamang ngagpasaw. Sana na makita tinit. Tanalingdanan kadagiti narataya gamuyong. Nalabas pa lang alas 5 iti malamamang. Ngam, saan siguro nga agsublin ni mamang? Pwede mo timbagan ng awagan na kaya. Ni Sir Amir yung mauawag. Hello, sir? Tandani kami ng subli ni Manila. Numabalin, kasarita ka pa'y kumaadal pa. Ha? Kasano ta dayto yan? Magipagkita ka di ka ni Sir Amir. Lipasak ni mama. Adel pa? Kaano ka diti subliyo dya Manila, sir? Dahil saan ko may baga. No, saan mo pa yakabalan ti Rumor? Saan mo nga ipilit? Numabalin ko kahit ka pa kasarita, kahit ka makita. Napiksak matkit din, sir. Umayak to pumasyari dya opisina yo. Ngam, jak masinunoon anya nga oras, kan aldaw ang makaumayak. Mawatan ka. Sige nga Ronald. Ang mga makasi nga ako na yan. Agyaman na kita iyawag yu, sir. Sige, bye. Bye. Amang. Ay, apo, ti kadiakin ko kwa iti kumpanya nagtrabaho am jay mawag. Wen amang, ibilbilang dakpay lang nga empleyado. Kaya't nakano ang makita, sakpay nga agsubli ijay Manila. Payakas na ti panangkitam kanyak Margot. Ang mga niya ti pampanunutam. Ni Adelfa, di kinasaritak iti cellphone ko. Wan, amok. Nangag ko tinagsaritaan nyo. Kaya't mo agkita kayo sa agsubli tayo ijay Manila. Dito balay, wano ijay opisina. Saan ka tano sa dino dita na lugar ti pampanunutam? Apay nagkalkalintagan ka pa'y laang, Amir. Awan matibagbagak. Kabisado ti panagtaray ti panunot mo. Saan tan ngaglinlo ko pa'y? Apay ngamin, akayat mo agsarita kayo. Nagbaligi dagiti plano mi kadagiti padak a negosyante. Kasapulak ti ado ng empleyado. Kat sayang ti kinasirip ni Adelpa. Ay, narapian kami at talaga ka ni Veneri din na panan mo. Maritnak ti banog ko. Nalipaat akmat gaya mo inawagan ni Adelfa. Kasaritak lapiit. Kapang rabiid ang atan ka ni tata. Ang mga numat maturog na paikitin. Mamang? Kaitultulnog na klaang ni Vener, Adelfa. Dandani pa ikot nalipata kung ti umawag kan ka. Ada ka di bagayo kanyak, mamang? May panggap ka ni Honesto. Anya di may panggap ka ni Honesto, mamang? Agdua-dua ak ngamin. Agdua-dua ak asing murot laang kinihamin. Kat imyan pa'y ijabalayda. Adalaki di sa bali agapuda. So nga umayak to dita farm itong bika. Tap na pagsaritaan ta na yung bag ti amin. Nga po iti panang bakasyon ni Adelfa at nabibit pang empleyado. Imbaga kitikin ko na. Saan na makasubling agtrabaho iti kumpanya. Diyak mo. Nalunag tiriknak. Masyanak ken ko na. Man-mano mapasamak abaliwak ti panggendeng ko. Ket masyanak iti tao. Kapo nga ta, iti pan nakadisgrasya na iti. Timtang kagaya mo, Lisbeth. Talaga may bagay kan ka iti kasta akawas. Amom? Maragsakan ako, mata dinayaw nak. Ngamjak magusto di panangisa mo kanyak. Di nakmanipadpadakan ka? Agyaman ka, tadag iti nasaya at amo dita. Oray anya ti bagbagam. Saan ak ngagpungto? Rumbang laang! Gaputa saan nakakabailan, Tita Margot? Mabit lang. Kasla pinagpadaanan nak. Saan mat? Awan gayam, aday bagakan ka.
Amom ka di nga inawagan ni Dadim dahil nga Adelpa. Kat nagtulag da. Pudno ka diti kinunap? Ha! Gubatek ni Daddy! Oray na rabiin! Lisbeth, dimteng kagaya man. Langam ti makakaungat. Di ka pa yan nagtuktok iti rin daw. Gapot na makagura ka na kayo, Dad. Pudno ka diti imbaga ni Tita Margot? Inawagan nyo kano dahil nga Adelfa kat nagtulag kayo nga kita kayo? Oray ka din na tabalag kat indanon pa lang ni Margot kan ka. Talaga na iya babae. Agberbirok na tayo ti buong ti ulo. Sumpatan nyo ti saludsud ko, Daddy! Wan, pudno na ita. Kaya't ko makasarita sakbay ng agsubli tayo iti Manila. Nagikatan nga empyada yo. Apay pagsabihin nyo pailaan? Nagkid daw iti bakasyon iti. Gapo iti sasangpet ti inanang agtrab-trabaho iti abroad. Ngam nabayagan dahi di apa nagpakada na, Dad. Apay pagsabihin nyo pailaan? Sumurot kumalangan iti inana iti balasi tao. Lisbeth, saan ko maaday ta ti pakariribo kam? Aglalo tarabiin. Ado dagiti negosyo aplan panun mi kadagiti padak a negosyante. Kasapulan mi ti ado ng empleyado. Talaga natangsid ni Lisbeth. Uray ni Amir. Saan na adengdeng ka? Nasayaat mat. Ta saan la asyak ti kaap-apa na? Dandani kami gaya man nagsubli iti Manila. Nasayaat mat no kasta. Saan sa amaalukoy ni Amir ni Lisbeth nga agbati lang? Nalpas mo ta enrollment. Maipawuspusan dayta ni Amir. Awan di saan akabailan ti kwarta. Nabiit pa'y dito Ilocos nga mabigbigan ang negosyante. Nakaturog ang gayam. Anya ka dito oras na Adelfa. Kaltangan ti rabi amang. Ituloy yun lang ti maturog. Paya nakatugaw ka pa lang. Sika ti adad na makasapul iti napaw tapan na turog. Apagid dayo itay nairidip ko amang. Isuasan nyo anang nagtiyaawag ni mamang. Ay, tabay ka no? Talagang agat ata pa nagkita kami ka ni Sir Honesto. Sa paan nakanuti umainton bigat tap nagsarita kami. Ay, nuwal niya man ti kayat na ngay bagaking ka may panggap ka ni Honesto. Sana dahil ta di ba ka Boy Adam? Palutputan naklakit din no nagkita kami ka ni Sir Honesto amang. Kat no ipudnok ngay may dito ni Sir Honesto. Maduktalan na lakit di akayat kun ti agsubli ti trabaho. Madanagan ka kasi madala nga po. Unak-nuna ka sagana ka amang supreng ka ni mamang mo. Patpaturadakla ang tinakam ko amang. Ngam agkaba-kabaak. Ay, agkalma ka lang. Laglagi pa makagapgap mo iti ospital. Kan maksayan takin na pintas mo. Naimbagabigat mo, Lisbeth. Agkapeta pa'y. Sana ka makakapkape, Manong Honesto. Maricho, muna kang nagdigos. Nakabaybayag kang tumanan nga orayan. Madin sa akin biti bibigatan na. Nakaisip magpaan ang kablaog kan kuha na dyan. Binastos na kan sakit ni Lisbeth, Honesto. Madin sala siguro tiririingan na, ma'am. Agpungpungtot pa'y lang ata. Diya ka mo. Noon niya launay ti kagura na kini Adelfa. Di na kaya't nagsubli iti kumpanya. Madam. Inawagan ni Amir ni Adelfa iti rabi Kat kaya't na ngagkita da sakbay ngagsubli kami iti Manila. Kasta ka di, ma'am. Imbilin namin ni Sir Amir kanyak. Asyak punti makaamukin ni Adelfa. Kaya't na nga ta, nga isuda ang mismo ti agsarita.
Kinapudno na, Sir Ernesto. Inawagan ni Sir Amir ni Adelpha iti kalman. Kahit na kano ang makasarita. Tidakis na. Tindano ni Madam Margot kan Lisbeth tinagsaritaan da Adelpha kan Sir Amir. Diyak nga rod maawatan. No apay akagura niya ni Adelpha. Nasingpat ni Adelpha, Benji. Tapos nagtrabaho. Talaga kagura na yung Adelpha. Ni Lisbeth. Ang mga namanggag na ti panagsarasarita ta. Manong Ernesto, pasensya ka na itayin na. Ni namin Maricho, nakabayad-bayag nagkunggunay. Sana mapunas ti atap ko, Adelpha. Iso na sa isayat no ibagakan ka na ito eh. Tap na agtal na tinakam ko. Imay ka din ni Honesto dito. Mamang, apay ka di nga tapan nyo dayta. Di makkaliti syudad ni Manong Honesto. Saan anay rom iti kastoy a lugar? Galaang tiga po na no apay nga agatapak. Saan kon nga ibinsa-binsa no anya dagito eh. Masirib ka. Kat addaken ka nga agamiris. Mama. Makamuka no gululbot ka kanyak. Mamakto matlaan. Sana senay tisungpat mo kanyak. Pumanawak madladagos. Adda nga min dagiti napatag nga si kaswagsakpay nga agsubliak di Australia. Katamumon nanya ti kayat ko ang mapasama. Urayak lang ama full charge ti cellphone ko sakbay arumwarak amang. Nag-text saklatan ka ni Sir Amir kat ang mga nor-urayan ako ni Joe opisina na. Umuna kay tulatan nga agsubli J5 no saan da ka mauray. Ayun, mabayag ka de, tipad nakisarita may tiyakin ko kwa iti kumpanya. Wendo, dapat sa bali apabanam. Awanan amang, agawid ak matladagos. Napigsa ka mo iti kunak. Oray santan agsubli jay talon. Aging ka adi makasubli ni Mamang ija Australia. Ijay tayo pailaang. Makarik na ak ngamin iti kinatalgad kan panakabangar. Ino mabalen. Saan ka kumangagbayag? Oray siya katagabakabag mo dan. Ikarigatak ti makasubli adagos amang. Ay, kalpasan ngayon parik na ni Mamang mo ti panangilalanak yung kay di na disgrasya ka. Nakakuma, mapagsangit. Nagsayat ko man no kastangag paiso ti mapasamak amang. Ngam amok, saan amaliklikan? Ay magabigat yun, sir. Ang mga no natagtakan kayo ang naguray kanyak. Pasensya kayo lakuman. Nabiitak pa yung adimtang dito opisina. Sa anda na patag nga si Kasok. Agsubli kayo gaya man ni Manila? Diyak pa'y masinunoon o kaano. Barang maalukoy ko ni Elizabeth nga agtuloy nga agadal dito probinsya. Saan pa'y gayam ang nakaturpos ni Lisbeth, sir? Sa bagay, sumagmamanumot atawan ti inunaakan ko na. Ado ti solisog iti syudad. May barkada launa ni Lisbeth. Kaya't ko ang makapagsiningid kayo. Barang maaringan iti kinasingpot mo. Nay, makadayutan san iti saritaan. Kasano nga ron? No, awatan dakpay nga empleyado yo, sir. Oray inton lawas na kuman amang rugiak. Naan-anay tumat nga tan anay imbaganak. Amo kapampanunutin ni Victoria. Ama Agni Adelba. Sana kaya nagtrabaho iti balasiw tao. Agam na muna lang mo ti may saga po na. Adayo tirik na ni Adelfa iti inana. Ay, jak mababalaw. Ay, no. Ay, no mabalin lang. Ibay ni Victoria ti waya-waya ti anak na. Kanasay-sayat. No sanin nga agsuble ti balasiw tao. Imbilin ko iti ni Emily. Adito yung opisina pala ang ti umayan niyo.
Saan pa ngamin ang nalpas ni Sir Amir anak isarita iti sa nga ili na? Apay apawilan na kat asawak ni Amir. Asino ayat isa nga ili na? Ni Adelfa, madam. Ni Adelfa? Apay, anya tar aramidan da iti unag ti opisina na. Agsarsarita da, madam. Sigurado ka, iti dayta? Anyamot ni madam. Apay ngamin nasa bali ti pampanunutin nyo, ma'am. Madam Margot, naimbagal daw yun. Malasin nakpailagayam, Adelfa. Nalpas kayo ka din, ken ni Amir? Wan, madam. Agawid akon. Talaga lang niya. Oh, Amir! Iti private room mun sa ba't tinagkapwam? Ijay ka di, tinagsaritaan nyo iti daytoy a babae? Ha? Padalangin na anak iti private room ko. Masapol ko ngamin iti papananmi kanya Onesto. Sige, sir. Mapanakon. Paitulnog ka kumaka ni Benji. Saan sapay mo ta nakasubli? No sa di no manan tinagpaitulnogan ni Lisbeth. Diretso ako man J Farm. Ngam amangan no adapay laang ni Amang kat orayan nakit di. Ni, saan sa mo ta nakatrangka tiri daw? Talaga nga adapay laang ni Amang. Adelfa, Adat ni Mamang. nailabog ka nakakita kanyak. Ninamnama ka adda kayon kini Amang ije farm. Ngam sa tino tinagapwam. Mamang, panagkunak. Saan akong ama kapagulbud pa'y kada kayo? Nakipagkita ak iti akin ko kwa iti kumpanya nagtrabaho ak. Aniya ti kinunam? Inawagan nak. Kaya't na makapagkita kami. Sakbay ngagsubli dyan Manila. Isuahan na panak iti opisina. Napautlaw na yung bakasyon ko, mamang. Masapol ngagsubli ako niti trabaho. Ninamnama kasakbay nga subli ak iti Australia. Kat nakadesisyon kan. Nakapagdesisyon akong mamang. Saan tayo ngagpada iti arapaa? Maag ka! Dakdakal nga adayo ti swildom iti Australia ngam iti daytiyay a kumpanya. Tidakas kada kayo, mamang. Kwarta lang tinapatag kada kayo. Panagkunam? No saan naga po iti kwarta? Nakaadal ka nga tako ba? Kwarta ti kasapulan ti tao, Adelfa. Maawatam. Lading itak, mamang. Dinadal mo ti arapa ako kan ka. Saan ka pumanaw dito balay? Saan, mamang? Or-orayan ako ni Amang ije farm. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, iya ko na oray na Adelfa. Isungay mo na aglat na nagsubli dito'y farm. Anya nga tatin na kay bayagan na. Kat ni Victoria, marapyan naman nga tani tinapanandahe ti driver na. Ay, ipapas na nga tati agbakasyon. Sakpay nga agsubli ti balasiw tao. Kasanon, dumawas pa lang na Delphi ti balay. Kadagdanon da nga gina. Milagro. Itaman pa'y anasapa ka nakasagpat dito'y balay, Lisbeth. Mabit lang. Di ba't kadwayo ni Benji? Itay pa yan nakasangpot kami. Apay kaya makasati langam. Kasano nga Jack mabwisit. Nagbayag ang nagsarita da Adelfa ken Amir iti opisina na. Amukpay no anya ti inarami da iti pribado a kwarto na. Anya ti kinunam, Tita Margot? Si Kama tinadadaal timod na. Balam-balas la. Anya abalang-balas ni Bagbagam. Ha, talaga ni Daddy. Anya lang una ti nagustuhan na iti dayjay a babay. Kat dayjay mat nga Adelfa. No apay nagsubli pa ilang nagtrabaho iti kumpanya?
Gapo, tasan ka na urayan. Muna akong dito, yapo. Abaya kasta tila nga madel pa. Amang, Oh, nadanunak ni Mamang Ijabalay. apay, makasangsangit ka. Diya ko nakapagulbod ka ni Mamang. Impudno ka nakapagkita ka ni Sir Amir. Nakapungtot iti pangadan kong agsubli akon iti trabaho. Nukasta. Dimtengan, di kabut-butang mo ang mapasamak. Numabalin, saan nakapalubusan nga agsubli dito'y farm? Ang mabay. Kat dito'y matipang ituloy ang mga agbaimbag. Gapo nga tayo tinakaro agura na kanyak. Saanan ang nakapagpanunot ang nasayaat. Nasakit matirik na kamang. Nga masapul ang maawatan na kuman ni Mamang. Saanan na nasayat na itong aramidan. Abang ano makaala kay ti sakit mo, iti masansan na panaginom mo. Amuyo ka di na sakit tinakam ko kata kayo, Daddy. Agsilo sakit itay dyan nga, Adelfa. Oh, aramid manen na dyan, Margot. Anyaman nga tantim pulpulong nakin ka. Anya tinakita yung kini Adelfa. Makita ka na sayat ka empleyado ni Adelfa. Naitalang, awan sa bali. Kagurak na dyan, babae. Awan matdakas nga aramidan nakin ka. No manugot ka kung mga ituloy mo ti panagadal mo dito, baka pagsiningin kayo. I hate you, Dad! I hate you! Oh, Amir. Kalpasan ang nagsubang kayo kini Lisbeth. Si Kama, ti si Mublat nga gino. Pangpakondisyon ko lang itiriknak. Awan ni Barbar tekak. Ngam, adadyak magustuhan kin ka. Tila imparparbom ka ni Lisbeth. Saan lang nagparparbo? Talaga nga agatapak. Amo kaya, nga niya ti inarami dyo kini Adelpa iti pribado a kwartom? Iti lang opisina tinagsaritaan mi. Kasano nga nasa bali ana pasama? No saan mo anabayag ti panagsarita mi? Mga raramit ka lang iti problema. Saan tayo pa'y ngamin ayang agsubli di Manila? No kaano akayat ko ti panagsubli tayo di Manila, siyak lang, tiyag desisyon. Saan tayo ba't nagkukuyog ngayon meditoy? Nawatam? Sa anak nga agawit, no saan ka kakuyog? Agtal na ka man. May saak ang negosyante, kat saan mo ariribukan ti panunot ko? Panawan ka man langat. Nasay-sayat pa. Nukit yan na pagimunam, iramraman mo ni Lisbeth. Dahil ta, tijak magustuhan nga aramid mo. Oh, nakaraing ka pa yung lang, Benji. Hanggang awan matsangsang No, kurso na adam ti aginom, sir. Adda si daga paggatangan ti arak. Kan barang saan pa yan naibos ti lako da, dinakdakan kan kalyente. Paborito mo sakit ita kita apulutan, ha? Jak tumanan makaraman iti kastayin tun makasubli tayo iti Manila, sir. Malaksid. No siyak ti agaramid. Wan gayam, imaya ni Adelfa itay. Nakapagsaritadan kan Sir Amir. Agsubli ka din nagtrabaho, sir? Wen, ang amjak amo no kaano amang rugi. Nasaya at mat, tapi nagsubli mat lang ni Sir Amir. Kasyang nga ta, ha? Kaninton mang rugi dagiti negosyo da. Masapol ti ado nga empleyado. Adelfa. Apa ya siriring ka pa lang? Adali mo tirabi Nakaturog ka kitayan, Amang. Nga nalukagak. Diyak matan makaturog. Ay. No pampanunutam ni mamang mo. Kasaritam to inton bigat. Umay tumot lang at dito farm. Amangan no uray agsarita kami, Amang. Awan lahat at pagbaliwan na. Sakto ti makisarita kin kuha na inton bigat. No saan nga umay? Sakto ti mangdanon kin kuha na. Mabanog kayo lang, Amang. Urayan yulatan nga umay ditoy.
tumangan ti Rabi. Ngam sana kaya makaturog. Abangan no sana kung nagtuloy di pa panakinton pikat. Kapag pa nakapuyat ko. No kaano ti tanda ni pa nagsubli ko na di Australia. Isuno ti pa nakakumikom ko launa eh. Sapay kasjay tinaamuak. Nasakit tinakam ko kini Adelfa. Nung balin, kaya't ko apapasan. Nalipatag kayang may imbaga kada kayo di kalman, sir. Agsasango kami kada Mr. Garcia kan dagiti grupo dagiti architects para kada dagiti pasdag ti negosyo akayat tayo abangunin. Masaya at launay. Talaga ang mapangnamnamaan ka, Onesto. Kaya't ko apulido ti pan nakatrabaho na ito'y pasdag negosyo. Pasapo launay, sir. Tapno na talagad dagiti kasasada dagiti empleyado. Malagip ko gayam. Saan nakakading awagan ni Mr. De Los Reyes? Ne, saan mat, sir? Awagak tuman ka din ni Crystalline. Apa yan ni Crystalline? Sipod kami nagsakit ni Mr. De Los Reyes. Ni Crystalline tinagbalin a personal secretary na. Amin amay at makisarita iti dadya alakay, ti apo ko na ti kasarita da. Nakapsotak tatang. Kas nakakapkapok iti sakit. Anaadasan iti pizza iti panagriknak. Langa mo tinapuyatan. Imayak mga nwad na papanamanan. Talagang adda. Niklikak pa lang ti panagkita mi kini Adelfa. Nasakit tinakam ko kankwana. Sana rin ba nga pabasam ti anak mo? Dandanay ka nagsubli di palasyo daw. Nasakit na talaga tinakam ko. Dinadaal ni Adelfa ti arapaab ko kankwana. Ada bukod na nga arapaab. Tinamaag tatang. Daktakal ko mati sweldo na iti pagtrabahuan na itchay. Anak. Amok, no niya ti sungbat yung kanyak. Saan na ko mga iramraman? Saan kayo akayata kagura? Na magparparit na kanyak. Putang lakit diti amin nga atap ko. Ang nagkita da kan ni Onesto. Itayak pa nga gururay. Ngam awan pa dagiti kakadwak. Awagak ni Adelfa. Ne, ni Lisbeth dati mo awag. Kanya nga dati ibagana. Hello, Lisbeth? Oh? Ada ka pa lang dito opisina? Madamdama pa yung mapanak ti opisina. Adda ak dito restaurant. Agkikita kami kada Mr. Garcia kan ti grupo dagiti architects. Among kadino ka ano asombro kiti opisina ni Adelfa? Ne, diyak mo Ni Sir Amir ti adama ka mo iti nagsasaritaan da. Sige nga ron. Parang saan kami tupay nakasubli di Manila? Kaya't ko kami nakasarita. Inidop ng ti cellphone na. Api nga taadamdamagan na. Kanaan niya ti ibagana. Abangan no makasubli tayo ito di Manila itong agsubli ni Adelfa amang opisina, Lisbeth. Malaksid no manugot ka iti singasing ko. Dad! Bigbigatan dak! Talaga ka di ngay basbasura dakon? Pagimbagam ti pampanunutek. Nariribo kaya syudad. Kaya't mo asawa ni Tiday Tamir? Ada planom nga umalatiw nga agnaad dito Ilocos? No, mabalin ko malaang. Ngamin, adabalay ko dito probinsya. Iso na lang, ta ado tinegosyo kay Manila ajak mapanawan. Daddy, sige. Umanugot ang nga ituloy ko ti panagalal ko dito no? Agindag kayon dito Hindi ta margot lang ti pagsublian nyo. Anya? Oo. Amangan no tutupamanan ni Lisbeth. Saan ko pa mapanunot dahi taba nag-iha? Umuna kami nga rodon kini Maricho di Manila, Dad. Makikuyog kan kanakwada Margot. Sumaruno kami ton, kani Benji. Anya nga tanong kakuyog ni Manong Benji, Dad? Ag-helicopter kami ton. Aging nga daak ditoy. Kasapulak ni Benji amang imaneho kanya. Saan ka nagbindot iti panangipapan amang?
Talaga akayat nakapapasan ni mamang. Ay, ada ka numanan paparan na itangal daw. Nga mamangan no sana matuloy, tanapuyatan na kasken ka. Saan na kadiya ka ba ilang ti umay dito'y amang? Iyak lang mo nonya di ko na kadagsubli ka ni di balay. Dito yak nagpapigsa na imbag. Dandanin nagsubli, yabrod ni mamang mo. Saan mo kumasayangan na kitigundaw ay makapaglagan kayo? Lumabalin la kuma. Agsubli akon iti trabaho amang. Ay, adadala ang agpongdon ni Victoria. Ngamin kasla karkarita matyan ni mamang mo. Awan ti kasta panunot ko amang. Madukutanak nga awan aramidan na. Kasanon, no may kadang ni Amir nga agindagan dito'y probinsya. Maya tapagbakasyon na. Narwamat tibyak iti syudad. Adamat kiti pagimbagan na. Mailiklik kadag iti babae iti Manila. Aglalo iti dayjay a kristalin. Amok no anya ti gungun-udan na kini Mr. De Los Reyes. No maasawa na ti apo ko dayjay alakay. Nalaklakan amay patungpal na ti plano na. Binaon ko ni Ernesto ang mga lain ti plane ticket na Elizabeth kan Maricho. Itulnog mo to ida. Kaano ka di, sir? Jack payam mo. Nag-aasat ni Maricho. Libre ti panaglugan na iti aeroplano, sir. Jack manamoy ti dadya Mr. Garcia. Isukma at makamoy ti transportasyon na. Ang sa bagay, saan nga mo, no? Inton makasubli ni Maricho di Manila kat agkapyada matlaang itinobyo na. Katda tayo, sir. Kaano tayo agsubli di Manila? Sumaruno tamat la adagos. Iso ano kayat mo ti umyan di balayo bayat nga data dito palubusan ka? Agyaman ak, sir. Abit lang. Ni Mr. De Los Reyes. Hello, Mr. De Los Reyes. Kristalin? Si kamot gayam. Naglamoyo ta na boses. Makapaara-paap. Sige. Kasaritak ni Mr. De Los Reyes. Hello, Mr. De Los Reyes. Kumusta kayo? Anya? Wawan. Sige. Bye. Lukas to ilang ipamuspusak ti pan nakatinag ni Kristalin kada iti dakulap ko. Di Victoria ti sumunga dadilpa. Kung nagtupay, nasan nakamatla nga may turan. Mamang? Victoria. Kaya't kung agsarita ta na saya at Adelpha. Tatang, panawan na kami kumapailaan. Ay, katisuwa. Panawang kayo pa lang araw na barang nga na dimawi. Itimpakat ko aban iti yeway. Adelpha, intun maminsan nga aldawan ti panagsubli kiti Australia. Sana kung nagpalpaligaw. Maudin da ito'y apan nakisaritak kan ka. Anya ti kayat ti asawan mamang. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.